you.
Fauta o le whanau o le tofi lea mai a Iova o e u whanau mai o le tau lea mai a teia aua ne i a te mātou Iova e aua ne i a te mātou ai e tuina atu le mi inga i lo swafa ona o lo malofa malo fa mauni la tata wi fa motita ala mai le tua sili se le tua le amotanga ya watu la ni mata ua pa ia le menei wa ya wa ma e whātashi mai ai i a te mātou. Le aso le nei wa e saunia mātou te oli ma fia i ai. Ua mātango fie mea uma wa lo e awai mai. Le aso e whāpitoa mo le soifua o alo ma whanau tūpulanga. Te tonu le nei au lotu. O au mea lofa fo ai fua iai mātou mo mātou ainga. O au o loa tāua. Liu walo maia. O fofonga pa ia. Maloa nganga pa ia. Wha pa ia ina le nei sauninga. Le atuae. Ia pa ia mea uma. O le a saunia e le whanau. E tauala ma momoli mai ai, lau fina ngalo pa ia mo le au lotu mai e uma o lo poto le nei sauringa. Whatashi mai lo wanganga. Whamanuia la sanga uma o le tāpua inga. I lo suafa pa ia ua mātou wole ma wala au o tuai nei. Amen. Tātou lau tutu, tātou vivi i le vi inga o le tua. Ia pepesa tātou nei. Fa manu fa fitai.
Ui lava ina ua mai au na pailango ma pai ulu whanua le alofa tunoa o le tātou matua. Ai le whai titi ai lava o na viinga. Le anga o ia o le atua foa. O ia o le atua soifua o le mata isau o lo tau soifua ma somata wola. O ia o le puna vai o le tō whapa ia ma le tō whama mao. Ai maise le nei whamoimoe sa atofa ma tuli loa i tāla sanga pe tua i dia. Ai o le nei wana whataunuina e ala i lo nā lofa tunoa. Moni ai la le whai salamo. Le aso le nei wa whai e le atua. Tātou te oli ma fia iai. Ia, tau ia ina ia whātu mawina o na viinga. E ala i matua ala whanawiti. Ma moli mau whale anganga alo ma whanau whapea tūpulanga i tama ma teine talavou. Tā alofa Tamaiti ma tūpulanga talavou o le tātou au Lotu. Whawhitai le atua. Ua o tau aulia mai ma le manuia le nei aso sā tā ua. E whaasino tonu ia te o tau walo ma whanau o le tātou au Lotu. O tali mai le atua ia tātou tālu sanga. O lona winga, o loo whaatalitali mai le atua e fia whaalongo ia o tau tau loto. Ma o tau mau mai le tuspa ia. E whai malaunga o le tātou taulanga ia te ia. I le nei aso sā tau. Ese le mana ia o tau la ei ma o tau te unga. Ia manuia tele lo o tau sauni atu e mamoli mai le finangalo le atua mo le tātou au Lotu. Whapea o tātou ainga. Uo mai masani i New Zealand nei. Samoa, Australia, maisi atunu o lalulangi o lo au mauai. Whatalo whatu, li pa ia male marutele o le tātou au Lotu. Lau sunga li whai lau tusi au au. Lau sunga li whai lau tusi o le tu Samoa. Lau sunga li whai lau tusi o le tua le atukuki. Le mamalutele i sunga iawa. Lau sunga le teutupe ma lau ofisa o tau awhionga ki a kono. No fwa plestene o mafutanga i fia ma taitai o komiti tō fia o ngā luenga. Ma le mamalutele o le tātou ai ngā Lotu. Tulona foi i lau sau ngata Samoa. Iau pa ia le popo e amata mai saua sa ia pa ia ngalenga na ilo ai malo. Ia, ta lolo pa ia o tai au. Ta lolo pa ia o tupua malao ai. Ta lolo pa ia o tupu mai. Ta lolo mamalu o whare upolu. E le to e taula e ia le maa o Sofia. Pe toi tau pāpau ina whaatupe o ai sā mawhai ngā o lo e le maorta. Tūlanga ia o mai au na tosi lauti ma mamanu whaatiti wa atua toa mai le toi mawai. Whawhitai lo tō wawhi o mai tātou te mori mawina whaatasi le aso sā le whanau. Lau sunga i le pule o le au ngā sā ma lau au waa. I sunga i whai a onga ma taitai o vasenga taitasi. Ai maise le lango malosi o mātua. Ia te outou mātua.
Se mamuri atu le whamalo ma le whaafitai. Wa e whai wa mawhai. Malo tau tua le ngā luenga le tua. Malo le on sai ti ngā mawhaingata. Warm and sincere greetings to all our non-Samoan speaking members of the parish as well visitors who are here today. I think what you are witnessing speaks for itself. This is a very, very important day for the children, not just in our parish, but in other parishes of Samoan and Pacific Island people. As you can see, a lot of effort has put into preparing today. And I have acknowledged the Sunday school superintendent and the staff for putting together everything and preparing anything. But above all, I'd like to thank the parents of the children and the young people. If I was to say anything about the future of this parish, you are seeing it. They are not just, however, the future. They are the church of the parish now. So I'm really pleased that you are able to be here to witness all their memory verses and skits from the Bible, all their singing, to say thank you to God, and to say thank you to their grandparents. Their pictures are on the wall, those who have passed away recently. They are some of the pioneers of this parish. And the ones up on the top, they are the ones who passed away this year. So it's a great day for many reasons. And we hope all that's going to happen. Honor, praise, and give glory to God. Now we move into prayer time. Teimi tātou tālasanga. Talo o le whawhetai. Le atua sili e se o lawa whio lava e la e iwi inga. O mātou o atu I luma o lawa whio I le nei tai au fau. Sa I whawhetai lawa lofa me lo wha maoni. O mātou mau aile nei mafutanga fia. Na ua e whaola mai ia I mātou I le wha mai. Na māfua ai ona le ai se mafutanga le nā tausanga. Whawhetai ona o mātou mātua whaleanganga ma le ainga I le tai ina o lau ekalesia. O ina mātou vala mati nā ona o sa ilinga fofo. Whawhetai mātua ma o mātou ainga whai aonga o le aonga sosa. Ma le ekalesia atua. I le tāpena ina o I mātou le whanau I lo mātou sosa. Maso uma o lo mātou wola. Tele male anono wai o au mea lofo mo I mātou, e langona ai le loto mawalalo, ai vi ia ai laua whio. Whawhetai I le musumusunga lilo o le angangapa ia, I le tau toa lua ina pea o I mātou, ma manu ia ai mea mātou te whai. Sili I le mātou whawhetai, ona o le tau langa tongi ola, na saunia e Yesu Keriso, ua mau ai lo mātou awanoa, I le ole whaavavau. Tu mau I lau whio, le vi inga, ma le wha manu, nei se ia o I le wha avavau. Tatalo o le wha atoe senga. Pa ngā lava le atu ai, ua mātau tau lau sini ese, ai o loo mātau wha sa taurina pēr na walo, I o mātau inga, ma amio, e le tusa ma lau finangalo. Ua mātou o atu whaatasi ma laue kālesia, I luma o lawa whio, I le anganga mawalalo, se I alofa mai, I sina mātā ua o le toto, o no walo pele tōtasi, se I sausauina ai o mātou se mangasala. Wha mangalo le tapua inga laue kālesia, o se tapua inga e pō nā mai la,
i luma o lawa fio. Loa mātou ola le wha maoni ma le usitai. Loa mātou pai e whaitau i au a fionga pa ia. Ai mai se le vai o le mātou ola wha tua alofa wha maangalo mai. Mātou wha atua ese ona o le mātou ola wha maununga. Le vaai mawalalo, le tusi nima, le whai longa tangata, ma le tele o ami o mātanga, ua mātou whaia e a whia i langona onisi. Ua tele ina mātou le iloa le vāwhia loai, ua se toa ma lawa fio, i lau whaapale mai, ona ua o lava i le vā ma lawa fio, ua mātou angatalai. O le nā, la mātou whaatua esenga, i lawa fio, se i e tali alofa mai. Tala o mana onga. Tama alofai, o lawa fio lava e maliai o mātou manao, i mea le uma lava. O e sila fia lau e kālesia, e tumu le fia whai manuia. Talo whaapito mo tina liria, o tina matama, ma whānaua lau e kālesia, o fia ngai ma mawhatianga o le tino. Lau fia lava o le whamai sili, se ia wala lau mana whaola i tonga fitinga a whamai, ina ia toi maua ai lo lato malosi. Le lalolangi vevesi o no tawa, ia iai lau file mu, ia whaasawina ai lau whanau i le lalolangi. Whaamanuia i sia mātou e kālesia, a matamai i o mātou mātua whale anganga ma le ainga, ma tā whale uma o lau e kālesia, ia iai o manuia. Whaamawhana laua fio, ia inga whaanoa noa ona o lau wala aupa ia. Aluma le mana, lau upu fola i le nei aso, ina ia maua ai pea le fia e tautau laua fio ma lau sili ese. O a lava fuafuanga a lau e kālesia, o lau alofa e whātau nuuina ai. Nisi nā o a mātou tatalo, whātasi ma tatalo lilo i le loto le tangata lava ia, o mātou fuina atu. Whaia pea i ailo finangalo, ai le ona o le mātou whātau wānau. O mātou o le atu ai, i laua fio, i ia mea uma, ona o Yesu Keriso. Amene. Nā tātou, vive i le tua i lona viinga, nganga sai a fio mai i e ngalue ai. Oh
ua tātou o mai le vaenga o le sauninga o le fatu le nei o le sauninga o le asau Tamaiti. We have come now to the core of what this service is all about. And this is the time where the children, the young people will bring to us God's word in their own way, in their own style. So sit back, relax, don't go to sleep. Take in what you're going to see and enjoy what the children are going to bring to us and the young people with their powerful biblical skit that will come later. But this is the time, focus of the service. And after this, the service is finished. You will be pleased to know I have not prepared a sermon for today. So the sermon is what the children will bring to us. So, yeah. Rala tai mai ama, tai mai, tau se tanga malu, o le aalo le whanau, e tu sa matau lota, mo mori mau, ia e mai se foe ni vainga mai te tonu le tu spa ia o le awhia ngai ma le au talo. Mua mua, o le a vanoa mo alo ma whanau, ia so ma vainga mua mua lima le sifulu tau sanga, ia na so lea ma le vainga o le sifulu tasi tau sanga, Kolisi Universite, ia ma tu pulanga whai ngā ruenga le au lotu, le whasilonga le nā, ia o le a tu atuloa i le mōri mau alo ma whanau le au lotu whawhitai. Olea whai, e tau loto. Olea usu se ma pese. Yeah, together. My Lord, love me. Manuel? Yep.
Malo le soifua o le a fai lau siva. Ia tātou manatua, anganga I lātou, ui whai I langi no whanaunga. Ia lofa le atua ma ia wawe maua so lātou no whoanga tu mau I le langi. Pata! Pata! Lopata! Lopata! Tota wha! Tota tolu! Lopati tiger! Lopati snake! Si malama lam lai ti tasi pese. Si malama lam lai ti ia o fase supera. Si malama lam lai ti ia o fase supera. Si malama lam lai ti ia o fase supera. Ya susulu, ya susulu, ya mopea. Ia manuia o tau mātua ai o la mātou whānau soifua.
ane le tangi le afi o le alama fia i le sa iau. Na o whai atu la wāu, ina ua o manuia e le whaangai o tia u ke o i le whaanua. Yo mai, aloha, la mana e whakamawinga, a le velosi I lo'u mama, a le lia e se ofufonga, ona o atua te mone a lea. Yo mai ua au
Tala whanava, kia rana, o ingoa Perimaji. A whenganga tusi, o le whasi. Kene se whenganga tuai. Kene se e sota le miti konu mera te nome i o soa whamasino huta. Sa welu mua, welu loa, tupu mua, tupu loa, no whainga i tupu mua, no whainga i tupu e loa. E serne e mea e seta i o pu salamo whatau to whalaunga pesa somona i sae i re mea aunga e skil tani elu hose a elu a mosa o petaya se whana. Iona mika na uma sapa kuka se whanaya ha kai sakaria malaki. Whenganga fau, ma tayo ma reko luka ioane Aluenga, Roma, Cornito, Mumua, Cornito Eloa, Galatia, Efeso, Filipi, Colosse, Thessalone, Mumua, Thessalone Eloa, Timoteo, Mumua, Timoteo Eloa, Tito, Filemoni, Petru, Eperu, Jacopo, Petru, Mumua, Petru Eloa, Iwane Mumua, Iwane Eloa, Iwane Tolu, Utafai. Ia manu ia le aso sa Tamaiti.
Ua mātou poto I lo malu pa ia. Mātou te vivi I atu oe. Lea lii o lea tua o Iutaia. Wana o oe lo mātou atua, lea tua o Iutaia. Ma naya le ila atua, tu no esa.
Sei ami atu wa sati lo masio fola lele. Sei o mai malono pale ali. Sei mai mo iai le mamalu al malo. Mali sili. Ami mai wa sati. Ami mai wa sati. Tol, ami mai wa sati. E soi fora o whionga suere tu. Ua te ena e wa sati lau ma le lenga. Mai le o mai, e pe iona e kina ngalo iai. Wale ustai wa sati lau polo a inga. Le mamalu e o lau malu. Se a se salo o tatau mo ia. Io soi fua lau o whionga le tupu. O te ena e wha sati lau polo wa inga. O lona lava lea. Ina maa loa atua. A wharongo i ai whawhine umai le leo si tai o pasati I lau a whionga. E ono le wharongo ai foi rātou. Ia rātou tani. Ai a whina ngalo I ai la whionga le tupu. Ia whamau ai tu la pona peresi o mame tai. Aua ne I toi tari e wasati ai. Ai se ili sisi au masi o whapou. Wale lei. Ia whapea nao na whai. Ia wha mau I tula whona peresia mai me tai. Ua sawa sati o luma. Le tupu! Ami mai wa sati! Wa sawa sati o luma. Wa sawa sati o luma. Laua whionga ai tupu. Ia sa I mai o masiafo la lele. Mai o malo. Ma o se tasi wa e fia e. Ia o veo ia. Ma masiafo. E sui ai basati. Au ona. Silamo! Ua tonu nei le kina ngalo le tupu ma le mau. E tatau on to e sa idia se ma se podu. Te matai ta poula le kuma. Te ine ta poula le kuma. Ia pa poto mai le mau te tupu. O le sa idimo se ma se podu. Te matai ta poula le kuma. Te ine ta poula le kuma. Ia pa poto mai le mau te tupu. O le sa idimo se ma se podu.
Eseta ola eia Eseta ola eia Ia la fangia e la tupu Ia la fangia e la tupu Ia la fangia e la tupu Eseta
o malelen. Atu sai malupinunga. Ole a fanno mo ila tu. Ina fa ia ia. Le mele le ia te oi. Ia fa mauina. O le asa skulu marulua ma se na atau. Ia whanau mai tanga te sauta. Kai o ilo uma ele malo. Ele ola se tangata e alu I luma o le tupu. E au noma se polo ainga a le tupu. Whaasao ina I oe a isa yuta. Aua a le lawe ina launu o na ua le whaalolongo. Yono lawe ina sa yuta mai se isi ala. A oe malou a inga yono whanola. E iloa fo I e ai. Poua mea oe mamasi o fo.
E iloa fo I e ai. Poua mea oe mamasi ofo. Mamasi ofo. Mo se aso whaapene. Ia whai atu ia moe te kai. Ia whaapoto-poto umasayuta. Ia anga popongi o tō umaonau. Aua nei toa ai pe inuia soe tolu. O outou malau ngalu teine mau. O te alu atu ia I le tupu. E uina le tu sama le tu la fono. A whai o te tiai. O tiai pe ia. O te alu atu ia I le tupu. E uina le tu sama le tu la fono. A whai o te tiai. O tiai whea ia. Le masio foi seta. Sia elo manau. Ia whio atu o whionga le tupu. Maha manu I le tauwhawhatanga ua ausaunia.
O le mea le ne na whai e mora te kai le sai tau. O pike tano a te resa. O e unuka ia e tō tua le tupu. E na leo to whai tutoa. Na lafia wha o le o suero le tupu. Na i loa mora te kai te neita pulenga lea. Ona ia whai loa lea sili o le mahalo. Pei ai ea se mea le lei, ma le mamari o whai o mwa tukai. O whio mai, le ei se mea o whai o mwa ia. Ai ea lo i lo toa. O whio mai, o haman. Ia mea ia wawe. Haman, se ase mea o whaile tangata, o whina alo aile tupu, e whamamaruina. Tau whio mai tupu. Ia ofo ia i ofo le tupu. Ia pale whaia ia i pale aliki o le tupu. Ma ia te e whaia ia i sol panu o le tupu. Haman, ia whawawe nei o na whai amor te kai, e pei o na e whai mai atu. Ua toia whiwhio atu a sueru ma hamanu I le tama patanga a e tita. O na whai atu lea atu e utu. Le masi o whae se ta. Sea elo mana. A whai o le vai luanga le mu o le malu. Le whai a lama. Le masi o whae se ta. Sea elo lona o. Sea elo te ole mai. E ava tua lea. Po ole afa ole malo. Le masi o foe se ta. Sea ea lo mana o. Sea ea e te ole mai ai. E ava tua lea. Po ole afa ole malo. E whai a lava lea. Le tupu a whai ua au e oe. Se I e alofa mai I lo uale atu. I ala launu. Sia unu ua tapulea I whano mawhau matia o te lea whana longo ai I o la sayuta mai le ua I tamai Le masi o foe se ta. Whala mai Po o ai le nā tangata. le tupu Ua I ta tufua. Whala mai
lau masi o foe seta. Po o waile nana fia whao le leanga. Ia te oi malau nuu. Na ua lii asu eu, o le tangata o loo ita ma whasawa mai, o lenei tangata ha manu. Ola na ia, whaali le mea sau. E linunga kuru, kupita lona maununga. Whawave, ia o tō whatau tau ia hamanu, le la auna sau nia mo wertikai. Tupu asueru, ele no sa yuta. Ma fai a mortikai. O le a fai o ia mani sili, o me tai ma persia. Ia o lei o pionga tupu. Ua la fangia le tupu asu e ula nu o sa yuta. Ma ua whaia ina mautikai. E a vea ma ali sili o me tai ma peusia. Matua, o le tala le nā. O le tala uilawi loa, ai whawhangu mai pēi le tāua, o nā oa onga mo I tātou uma. Mua. E awala mai se tangata, pōni tangata, le whaola tanga le atua, mō lana whānau. O e seta mai tai o sa I tā. Sa wha maoni, mausti tai a martekai. Sa ave ai mo ana tamā. Sa wha e ina o ia, ma ave ai ma masiofo le tupu o asueru. O hatesa, po e seta foi lea, na awala mai ai le lawe ina o sa I tā. Mai 5 o tangata o la whau leanga. Whaafonga foi ana upu, e whapena foi, o na walu atu ai le tupu, o le mea le tusa ma le tula whono. A whai o ti ai, o ti ai pe ia. Upu a le tina, o lo whaalango lango I le atua, mo lana whiasosoani mo ia.
A wale whatau nu uina wana tiu se whatina. Wa sumalea ia te ia le oti. Ona lona lofa ia mor te kai. Ma lona nu o sa ita. E le au mawani tangata lo tele wha peo e seta. E mafu ono le talitonu, ma le wha lango i le atua. Taimi whaingata, e mana o mia ai le whautua, ma le fefe. Mo le lei ma le manuia mo nisi, o Yesu ke riso lava ia. Na awala mai ai, le whaola ino mo le lalolangi uma. Ia vea i tato uma, ma whaola tanga i o tato a inga, nuu, ai maisele ngā luenga le atua. Rona lua. O lau filifilinga e le lei ai. O lau filifilinga foi e le anga ai. O le maa fau le lei. O le tasi lea o mea lo fasilia le atua. O le fale ali i lona fuafuanga. E filifili ai i le lei o le leanga. Peitai. Wali lifa lava le va ai ale tangata i fuafuanga le anga a hamanu. Wa o ngā tasi ai le futia ma le umele. Ma le fautuanga se resala na va. Sa iai lava le ava noa e filifili ai i le lelei. O upu maasani, a se ale amatanga, e fiu e toi tau whaasau. O le tofi fo i o le tangata o le se. Pei tai o le tuli vai e luma o le atua i talo sanga. Ma le sala mō wha maoni, maana pongi, e tuai mau aelo tātou awanoa i le lelei. O le atua lava ia, na te le tau i masui i o tātou se mwha le tonu. A wā o lona alofa e le wha atua o ia mo i tātou uma o lona whānau. Manatu ua whetau i le lei fo i le nei a o a onga mo i tātou uma. I le tele ma le ano wa i o whaafita uli malu i tau o le ola i le nei vai tau. E wha mai pipisi, tūlanga wha le tonu o ngaluenga, ola le mautonu ona o sā le wha mai. Ma le tele ma le ano wa i o nisi o whaingata o whea ngai mai tātou i le ola nei. E mo o mia ai le filifili whaatasi ma le atua. O le mea o mautinoa. E iai lava le avanoa. E whai ai lau filifilinga. Whaatasi ma le musmusunga lilo le anganga pa ia. O Yesu ke riso lava ia. O le filifilinga e tasi ai awhea le atua. Na ia whai loa ai le lalolangi lona sili ese. O avea ai le sa tauro ma whai longa o le manu malo. Ma ia whaato i laloina ai le oti ma le tunga mau. Ina ia toe maua so tātou awa noa i le ola e whaavavau. O lau filifilinga i le lei ai. O lau filifilinga foi i le anga ai. Ona o Yesu. Amen.
Great singing, wasn't it? Ta'alofa lava, kia ora, greetings, good morning, and welcome to you all in the precious name of our Lord and Savior, Jesus Christ. On behalf of Reverend Professor Dr. Nokise and his good lady, Reverend Dr. Lydia Nokise, and members of the PIPC parish in Newtown, I acknowledge our visitors, friends, families to our service this morning. A special acknowledgement to our online viewers and to all those who have been away from our parish. Welcome back to our Tamano Kise, and praise the Lord for his guidance upon your to and from return trip across the Tasman. And hope you had a good time despite the short duration of your visitation. To our parish, thank you. And thank you all for joining this special day for our children, and especially to those our online viewers across the globe. Ua kapulolongo le va'au kui mangua mamanga I ngā ua I ike le malama mai saua ai fōkupule le whaiwakama. Ua ka oko le aka o kau le lei, ua ua kau lau o le wha moe moe. Lea ua koa le pai pai ngā ua kingi pa o le uko. E peo le upu I le whaiwaiwai. E wha moe moe sa lupe, ma le aso ngā kofa. Ia vi ia lea kua. Lea ua kukupu e ngai makangi I liu. E peo le kala I le waa o pua lele I ngā ua afu el kai a ua le makala sanga mai. Lea lofa ma le anga lei o le kākomu kai sili. E whai masui o le mako makua whale nganga li sua ea o kise ma le whalkua. E a meise le pa ia le kalesia PIPC Newtown ngei. Ia e koe ofo lofa mwhakal whako. Pa ia le kua au mwhua malu o mwhai o mwhakasi mai. Mori mawinga ngei aso whapiko al whangau. Ia inga malako kama o kama mainga. Ia male malu leo songa ea ku mua mpule male au fue loa sa mua. O li ima ka mai ka I langu mangang. Whawhikai lo kou. Whaawango ingo o kou kaimi. O wana ngei aso whapikoa mo le whangau. I would like to acknowledge our Tamano Kise, the superintendent of the Sunday school, the teachers, and all those who played a big part in today's celebration, for all the hard work you have done. And to our children,
especially to those ones who are not coming to the tonai. And thank you. You have done tremendously. And of course, you have done us parents so proud of your great achievement. I hope your expression of talents through the biblical stories today will be a memorable one for years to come. Ia, ua makamiol whaafonga e peo kala i makale paka, i lau kou mai moa, ma lau kou sila i kou mwhai ngā le whāngau. E ui a o ngā o whaafonga kangiau i lau kou whaafonga, kala o masangi ai. A ua koe a mai e whai ma whang, i ngā ngei se kia ka ua le malua le kai kai au. A le kai su e fue le loma ua ka e vai ngai. A fi kai. Our notices for the week. Next Sunday, our service at 11 o'clock, our combined service, will be led by the PIPC Newtown women. Sua and Mangele Collins have sent their love to the special day of the children. Sua and Mangele families are currently in Samoa. And thank you to our Pitonuu and Pitonuu Porurua for all the duties you have done for the month, as well as our team, Bay, Mei, and Les Solomona. Thank you to the mothers and all those who took part in getting the preparation done, the decoration of our complex. Donations received with gratitude, the sum of $6,300 for the late Kasia Whalitolu. Ia le whaio and the Whalitolu family, whawhikaikele. $5,000 was for the memorial gift, $1,000 for the kōwha le kālesia, and $300 for the hall. Ma lo whawhikai, ia ma le lua awheka la, mo le kako I kūpā Samoa. Whawhikaikele le maau, ia ma le whalalo. And on that note, I also take this opportunity to thank our Tamano Kise, as well as our parish members for your prayers and support during the loss of the loved ones. Whawhikaikele. Today, we remember with thanksgiving the services from our previous pioneers through gifts and donations. On my right here, you'll see the flag for the late Tapu Umufaiesea Tilino Belford. Ye maima, tina ye maima, au e lua, the flag over there. And tina puau mai au, the flag over there. On my, behind the screen here, you'll notice Mausi'i Malaulau, the flag, as well as Moi Whaawo Sikawili, the flag. And also the modification of Songia Awelua and family to include 3 of them in one. Malo Whawhikai Kele. Now, additional to that, they also donated a sum of $1,000 from the Belford family. Songia Emma Awelua, $1,000. Ye maima tawhitoa Awelua, e lua afe $2,000. Puao, tawai vai au, $1,000. Moi whaawo wili and family, $1,000. Also our Cook Island group have donated $100. The primary finance, the Pacific Finance, they have gifted $200. Also, for the birthday donations, Mia Stowers turned 7 on the 22nd of October, has donated $100. Emma Tamaiti turns 21 today, 23rd, $1,000.
If you can just bear with me, please. Faltanoai Moananu and family, $200. Umanga and Amituangai Willie, $100. Solar Fast Tour, Falangi Fuipo and family, $100. Falealii, Tipal Lupe, Eti Tuna and Nicolau, $100. Lafu Lafu Ekinasio, Maleainga, $100. Filippo Matautu Alesi, Maleainga, $120. Riley Sa, Priel, Ryder, $200. Fasavalu Taufale and family, $120. Kemi David, $100. Via Tulia and family, $100. Tafa Saili, Aida Isako and family, $200. Te Rupe, Dwayne, Royden, Mata Tafili, $200. Melania, Makaya Potier Stevenson, $100. $50 from Nga and Me Williams. Ron Fatinga Wyatt, $100. Mangili, Tufi, Sefren Awelua and family, $100. Mangutia Monanu, $100. Helen Tuluisola, $100. Raka family, $100. Cyan Aston Nixon Toma, $100. Chonti Martin, $100. Autangawaya Pesta Tui and family, $100. Tupui Vau, Tui Mavave, $50. Josiah Sila, $200. Luca and Tyler Rose, Leala Misa Monan, $100. James, Samuana and Ray, $300. Vaulupe Finau, $100. Belford family, $200. Johansson, Lara Pesel and Lolo family, $500. Peter Tom and family, $60. Aviu and Falua Saupese, Maleainga, $100. Maxwell Lemuelu, $100. Alzalana Tavale, $100. Salale, Laila Misiluni Monanu, $150. Mataanga Maleainga, $300. Dominic and Sophia Ropetti, $100. Toleafoa and Talfulu Tomata, $100. Akesa Tafua, $100. Laulua and Hopi Tuitama and family, $100. Tutu Letoa Maleainga, $200. Sarah and Mowena Wright, Moye Maima, Tafatua Awelua, $500. So that came to $5,950. The gifts for the flags and those ones who have gone, it came to $5,450. I will provide the list, the grand total when we collect our offering. Just for housekeeping, regarding the COVID-19, there were positive cases identified in our parish from previous funerals, and I encourage everyone to be more vigilant, please. Wearing mask is optional, and please humbly ask to respect them. Lunch will be provided after the service, and on behalf of Tamano Kise and members of the PIPC Newtown, I invite you all to join us for lunch at Nokise House. And please remember, if you are parking illegally downstairs, please ensure you move your car. And please remember and keep in your prayers our friends, families, our island homes, and what is happening around the world, and most importantly, our Tina Lydia Nokise. I thank you for your attention. Have a great day. Those are our notices. We will continue with our service with our free will offering be received. Whawhitai.
Please stand. We will praise God. Tātou vile tua le viinga o le alofo Yesu. Lana mai lalo whamuni mori. Ia ole a whetūna I le whainga o le tātou lotu, whai unga le sauni. Wai le mwhai o na whapa ia le taulanga I le io o mai le taulanga. Ia ai matango fie le tapua inga e le tatau na wha le tonu pe au o mai i ona si unga.
O le a whātomu la le hawa noare nei, I lau tautalanga pūpuu ana sa uni mo le lotu. Sa tu e whai pe a uma le whapa I o le taulanga. Ia le o vai atu e le I o mai le taulanga. O mai le taulanga o na whapa I a whatasi le o le taulanga ma fu a fau. Ma fu a fau. O le taimi le nei, ia. Pu asi upu o saunia e. Tau momoli atu ai le anganga whaafitai. Ua, ma e a nei o na momoli atu e o tau alo. Ma tātou whanau sa tātou sao le na nea I luma o le atua tolu tasi pa ia. O tātou o tua mai le vavau, e o atu lava I le whaavavau. O se taulanga pa ia wa lātou wasi I ona luma. O le anganga maualunga ia te au, ia whaamanaina ma whaanoaina I le anganga pa ia o le atua. Se manu lauti le au e tāpena ina I le whanau. E tūsama le nei whamoe moe. Ma ia vi ia tō tasi ai lava o ia. Fia mori atu le whamalo ma le whawhitai I alo ma whanau. Ma tua ma taitai o vaenga. Ona le mata ngofie o tāpenanga ma sauri winga uma o le tātou Lotu Tamaiti. Ua sila mwhawa ai tutoa o mātou mata. Whaafonga mwhaalongolonga manino o mātou taringa. Whaafatai tele alo ma whanau ma tūpulanga. Mana le launga o tau saunia o le tātou lotu. Ua tau ngā e popuna vai o langona ma mawhauwhaunga e tau pu e mai le mana. Le mata ngofie, le mata lasi, ma le tāu o le whaau lo loto ma anoa ua utou momoli mai. O le ale whaau. Ia tātou vi ia le atua ia so uma o le tātou wola. O lona nganga pa ia, o lona alofa tu noa, o lana tō wha pa ia, ma lona nganga wha mangalo. Ua wha manuia, ma mawhai ai o na wha tau nuu le tātou Lotu Tamaiti. A o whasaua ina le tātou whai ngā malanga I whai ngā tālo wha mai. Ia. I fo mai langi so o tō manuia. Ma tāpa sa ina lo o tō soifua le tātou tapa au li langi. A wali tia le tua a tātou tama whanau. O lo tala whauto I sosa turi manu le larulangi. Tu atu le awa noa I le sunga le whaile tusi au au. Wha ilo mai. Tātou taulanga na whapa I ai lea whaatasi ma fau. Fua fau o le Lotu Tamaiti le nei tau sang. Whonga anga. O le kaulanga o fōinga mai mo ne kausanga. O mea lofa e kawala mai fua ma e ua whai langit fōlaunga. E lima afe iwa se rau lima sfuru. O le alofa kula e pe o ngā whaalaulau aku. E fiku afe wha se lau kāla. O le ipu lea ngāonge I le plate. E kasi le afe wha se lau fiku sfuru walu ma le lua sfuru senge. Ngā maua e leo lea whainga. E sfuru wha afe walu se lau lua sfuru man walu ma senge lua sfuru. Total donations received today, 5,950 through our beloved one who have gone home. The special donation, 7,400, and the plate offering, 1,478.20. A total of $14,828.20 has been received. Ia e whai masui o
O le sunga yang o kise malpa ia le kalesia. Ie wha leo ai le ngang fifia. Mal loko whawhikai. Whawhikai ma au. Whawhikai le whaloalo. Ia ko ulu whasenga o whaafunga o la au sa anga. I au whaamanguyanga le kua. Ie lunga o longu. O ngā o lako ka mao hainga o whaangongoinga. O ngā o lofingalo. God bless the offering. Richly bless you and your families. Thank you. May I humbly request that you stand for the blessing of the offering and the flags. Tūlai mai, o le whāpai o le tauranga, whāpea fuafou, o le nei tausanga. Le atua pa iai, le puna vai o manuia umalava, mātou te maua le nei o langa. Whawhitai mo le ola, ai maise le whaolatanga o saunia e lo walo lo mātua li whaolo Iesu Keriso. Le ta maua inga, o salani ai lo mātou ola i so seitu. Taulanga pa ia o foina e lo ainga pa ia. Tu sa malenea sa tau. Ai maise o fua taitasi i latou a hea mia no latou soifua. Talu mai le mātou lo Tamaiti le tausanga o mwai. Le atuai. E te pule lo mātou ola. E te pule o mātou teimi. O foi natu, ma le nganga maulalo, le foa i alau e kalesia, le foa i alau o lotu, ai mai se foi, o fua e wha i lo ngai le soifua o i latou, sa ta wasa ina le mātou ngā ruenga. Au o whai atu langi le latou fōlau, wha pa ia nei mea umale tua, e ala le mana o lo wanganga pa ia. Whaatuma wai o vi inga, nei, tai au, se iau atu le whaavavau lava. Amen. Whai ule tātou sauringa, nā ua atu se leo le suga le whailau tu siau au, e tu samatulanga umo le ne yaso. Tātou whairoa i le tō nai whale, pēr mai a le tāpo inga. I inga le tua, lo wali i o whawhitai i lo sanga alofa mai.
mai a te mātou malawa le alo whatunoa o e le atua le tamā. Le atua le alo. Le atua le nganga pa ia nei tai ao se iau atu le whāvavau lava. Amen. Tupulanga ma Tamaiti laiti, famuli il falsa, famuli mole.